Kanang jan kisngi nak bentaban jet thamai ki MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat kumjo Shaka Jainti Hills Autonomous District Council GHADC lingba ke election ka Pynlong haka arpawai terik rempang araja arpusan ke jingya mare ki kertong bat ki nong elam na ki sengstan hima bat ki kertong klamseng haki constituency beper bat Pynslong thu ya ki nong rim bat ban pan jing kershan na ki pajba lala ban ong bakadei ke baklamsange Haka kat kendai terik urempang arja arpusan lalaban saki boba James ban basayomot ukertong ke United Democratic Party ubanya aireng hakanik election ula Pynlong ke jingalang jingkersan bakat du jong u Hawaii MCA maukar hak balawan bani kersan lang dauba Augusta Jerwa ukertong ke parti na jayau constituency nalor kiwe Haba pan jingkersan nagi pajba uba James ula ong bawat la ula persang bandrung hamman lagi tliu yeng nak benta kanik election uklam la namar ke jinghe ke constituency bat kumta ula kentui ki pajba baladaki ai ke jingkersan ban penpoyu u syakathong unlej bandrung biang samman lagi tliu yeng ban ai khuble yaki Nalor kita ula ong ru bahak kapor boba founder kaji tang hapo siteo ula la ban penkenria ya ke constituency maupan kat bagi bementa ki simpor hadu sisnam ban le ya kanika kam dak bapen pau bagi ni ki MDC ki labam ya ketulap ke basong dor palat nriu Klur tam haka sisnam kat bayi badai hok ban yo kim yo Hakar punya trek Januari kila declare Pynlong ke Elekshon MDC arpuai trek tabur Konsensi cuma kasang nandong berperang kakut hado migrants, palak migrants. Gak persang, bandrung iwei triuye, bangan pan itu kersan kejawa. Nakadaw bangapor kalalingkot pat ngam sembaso bandrung haman iwei triuye. Dan kibangawan orang. Dan kimahan tengah dan isang ro kembah habisan kausasan kebangan palaman kamarut yang ador berpang kecing kesan lapan maaf nabi wanung soye nama kepor kelangkat Henry tangkawai kebangan Klur nabi tolong palada ayah kecingcap kini yang kita patrong nganuan manai kubenya kerana tiap timur dengan nganuan manai kubenya seksi nak mau haka MDC kebadat kabarandai Pynlong Pynslem ngamtip ki MDC yang ki extend sistem nak ada boleh Hana ban pengkerja konstitusi. Yang kemau pun mana election mengkau. Habai ba founder kati, bangkuai haduar play. Ipa lamru yang kisi jaga mola. Tang si teo, ila pengkerja, ila aina ya kan. Pentor sebuah mukhar, namar mencua kahap. Semula mendapat berperon rakyat kemampat sebuah manfaat betul simpor sistem ondai tangkat taruh ondai bersimpor sistem ketika berjuki kelakut nado warpusau how pramat sama santrek kelakut relax dan nado mentah bamai ketulap kejauh pada Ketulap kebenaran sil, hapon desa council, Tang ki MDC, kalau hado sanpolak sibnai, hak sistem kita, kalau ken kalau hado rekrut tam, langsung pamai ke MDC, kapal kita try hapon desa council, kebenaran dia ki RS kita tempat dia. Kimas kabai bang teman ke pension la spending andai ngom kiba pension te sisen mala pension lanang jam sekali bileben ki ngom pe cabe kita poin kita khlan ko thei yo kitin so senelem nam ta ki
Kiba Tyngka suala Porters Council. Nado tiki por di jongi hado benta 1,000 sipnai. 1,000 sipnai. Atau 1,000 sipnai. Lase berpenin ya kaya. Tang ka bawaye, tang ka ba school kon. Tang kau September ni lalu kepisah. Haba tiki por. Haba ngadang-ngadang na po ke Steve Committee. Komo MDC ngadang-lang. Ngadang na po ke Steve Committee. Ngong to sa isaw sanay. Yakin iki casual. Kibala tray mo pri. Mata la. Bon sem. Kilo tang 1,000. Balay ng kintiyo na iki sa kanyo hajar. Yang tong isepet. Yang ketaro na kebabiang na tang ba kesukut tang keketir. Nakal yang uba Augusta ulaong baka UDP ka don ya ka nong rem ka baskem kata ban ya da ban penne bat ban kentiu ya ka ri bat ka jaj ban rio lingba ka district council bat ban benrap ban lingba ka kernet ka ban rio ki yo e ka bor ban senshar ban bishar na ka banta ka jaj ban rio ret pat bat kumta ka long ka badan kam ban pen klan shu ya ka ne ka bor bat ka nong rem ka baskem hi ka long ban ya da ya ri ka jaj ban rio lingba ka district council bagi tiap yang ada sponsor layo lengba kata ke 6 schedule kabagi da snow men hadu kata bat kaba kongsan kadika bor ke Atiar kabaya da yangi kum ke jajben riu kabarpa hangni ngaswa banong pi ko ki pai babi ni snow banai buram ya reverend JJM ni Kyrwoh ibalong inong sander inong penwander ya kani kabor kabaklandu hapo jong basing shedu bat kabang isno kumen isno shan kumni nilong dein ba kani kaan kibor ikhtiar ibadon hapo basing shedu so kumen shibun dingba kajuwan na ajong iba joy ya kani kaan hapdeng kijingere kimei kindu hapdeng kijing sakangla hapdeng kijing sakpenwit hendrei kuma slong men ba yeng triang bada kajing dibit kajing tanya haka constituent assembly yang wanra yang ni ka section hapdeng ibobun kiwan persya balai ban ai yang kabor boleh ban ai kata jingada yang ini jat menteri berit part hapo north east ban kali India Henry kebasok men galong ba ke jingla ke joki kumutau real champang u kristan u bashisha u real ramba u dan ke norem u ramba u bakwa banwan ra yang ri bakajat menteri hapdeng ke jinglong kawe wala ia kani bagi smokeman dan baka 6 schedule iyo ia kabor kapan kawan iyo ia kabor ban sensor iyo ia kabor bishar bagi iyo ri kabor jama platika kini kibor ki aibor haka 6 schedule yang itu kejat beriau bangin sensor hi ha kabangin manra yang kajingnya dah keberkerpan yang kekendau ke syaf yang riti ke daftar yang ke syongha ke syongman yang ke kayi ke pateng yang ke yo ke kot baki wei pat la download hang ni apo kanik an keberkerpan kabangiyo ya ka haduk mentang kebasau tenat kelong ba hadu bentang ya ke district council kajukun ma burong ya i reverend JJM Kyrwoh ya ke ban Pynslem ya pi pat ki pat ba hati pada kayang jonga kumukurtong bayang pat 19 upon 19 GR constituency ya ke banyak donlang hakan kapur kadam kam yagi banang perklain cucu
Yaki an ya kabor ke baladam hapor ke section. Inangan kang shu ban Pynlong shu. Banalo pergi Pynlong. Nang don kang shu ban Pynlong shu ya kita kibor ke bangi yo dan ba ke section. Kata kadang nang rem ke bangi yeng bat kam tame. Tyngka parti UDP. Haba thin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya